Amit Nunisa pen alota mai bangsa atuma phan sorkar pen rap nangji pusi song kebatung kehang. Jirikindeng lem skili ka pharman bangpu bangphia tumamen kachetha. Korkanthi Mondol Congress Committee atum polling station along kachi humri damamai kapadupon. Kardom Adap Abirta longpen nilisami Julie Baby nonarju ikha birtang tonpen. Kidamtang arkoi ni phai ingora troxy ajo Amit Nunisa pen alota mai bangsa atuma phan pang thek thek theatum risim kangtang pen apran karmodera puthak adai ki duatuma phan ritar lipsi ahok akangsai pi vek nangji lapen apran kedam hema soratuma phan sorkar pen akhira pi ponangji busi song kep chelang rapet kihang padopon. Dimasa Civil Society Atumbatir Piponsi, DSU, DSS, ADSU, DYF, KSA, HPCF, TCS, AJYCP, KEBSYF, Lapen, KNA Asong Atumta, Cheto Dunsi, Karnai Disa, Arong Along, Bisu Dima Arongaje Kapadua Hood, Bang Tek Tek Te Risim Kangtang Kiora Songatum, Bang Hiniapan, Apran Kendera Putak, Pin Rempon. Karbi Student Association, Hills People Cultural Forum, Tiva Cultural Society, Assam Jatiyawadi Yuva Chhatra Parishad, Karbi Anglong Bengali Student and Youth Federation, Kuki National Assembly, and here other community bor ase yate ahi poa nai. We call a press conference at Dimasa Club, Difu, regarding the brutal killing of two innocent persons. On 27 January of 2021, celebration of Visudima, annual harvest festival of Dimasa community, was going on with full everywhere in Dimasa inhabited area. But at about 11 p.m. of that night, we received a sad news of death of late Alota Maibongsa and his old lady about 60 years, and late Amit Nunisa about 46 years of age of Kharnai Disa village of POPS Dhonsri Karbi Anglong district of Assam due to indiscriminate firing by some unknown miscreant at Visudima festival of Kharnai Disa village. Sri Ashish Fonglo, one boy who was seriously injured by bullet on his hand during the incident. We don't know the culprit and reason of such brutal killing, but as a human being, we have a sympathy upon the dead person. Therefore, we request the appropriate authority to take Pherangkia Mayalong, Karbi Anglong District Dimasa Sahitya Sabha Amaipu, Puni Buson Haflongbar, DSU Amaipu, Dhiraj Dipusa, SGB Rajesh Phonglosa, Kuki National Assembly Amaipu, Tothang Thongthang Atumta Chetongdon. Amit Nunisa pen alota mai bangsa atuma phan pang thek thek theatum apran karmu detke isi hini arlo alam chini pusi SGB Rajesh Phonglosa pen chethang. Manuhok aji enukwa আমাৰ বিশুদিমা সময়ত সিহঁতে আহি তেখেতক হত্যা কৰি লৈছে কাৰণ কি আমিও এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু মই জনাত তেখেতে আজি ধনশ্ৰী এৰিয়াত থকাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰী কামৰা হয় মই নিজে চৰকাৰী কামৰা এইটো কাৰণে মই তেখেতৰ যিটো তেখেতক কৰিছে যোনে নকৰক মই সিহঁতক বহুত বেয়া পাইছোঁ আৰু যাতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু দেখিছোঁ তেখেতক হত্যা কৰা কিছুমান কাৰণ মই অলমান গম পাইছোঁ কিন্তু হ'লেও মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু হ'লেও আজি তেখেতে সমাজকৰ্মী আৰু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমৰ ভূমি কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমি তেখেতে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছে নাগালেণ্ডে আজি এই কাৰ্বি আংলঙত সোমাই সিহঁতে অসমৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি সিহঁতে নাগা মানুহে কাঢ়িব বিচাৰিছে
বা সোমাব বিচাৰিছে তেখেতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে সেইটো কাৰণে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহুত জড়িত আমাৰ নিজৰ দেশখন নিজৰ মাটিখন খেতি মাটিখন কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগে তেখেতে কৰিছিলে সমাজসেৱী তেখেতে হয়তো মই জনাত আইনৰ লগত অলপমান জড়িত থকাৰ কাৰণে এই উগ্ৰপন্থীকেইটা তেখেতক Isihini asai ke claim ke dam kache song asai ke deng ponalong ni tumaphan kupini kasik sak dokok ta hajimini pu kamatha joksi resim kangtang ke oratul amit nunisa phan apran karmut ta haji buta SGB Rajesh Phonglosa pachini ponthu Rosan and report Karbi Anglong live Non ke bangji thang thang ni phai kep arni jirikendeng lems bangpu bangphi kangwai mate kilik kapado jialong BJP aphan kaparem vekja aphan pura Congress ASGC dapen APHL setum kachelang jirikendeng lems puthot mesen pen ke chare ponji aphan pura non ke bangji thang thang ni phai kep arni ke bangpu bangphi kangwai mate kilik padopon po bangso kilik kapado ponji apharman bangpu bangphi amen kacha thaba sai tami patang ponlo Bangso kilik kachadang dunjia phan BJP pen bang krepo APHLC pen bang pli ASDC pen bang kethom la pen Congress pen bang ner kep chetoy dun rentilo setame BJP aphan kaparem pon vekje aphan pura Congress ASDC la pen APHLC atumke chelang rapetlo nona dihu jirikindeng lems komara song atumtong kechari ponlong jini lake mo thang thang ni phai kep arnisi apialo patini ponunpo Kedam tang arni bangso lems kachari ponatum kechokche ajok non ki bang jarni penki mesen kachari ponlongja phansi nilitum Congress ASDC lapen APHLC chelang rapet nang koklo posi Congress ASDC lapen APHLC pen ki thurun jatum chethan renti Gendeng hawa pada jirgendeng long long so lems aprang kit ke kang bachior je phansi nilitum singrum lo la nilitum Congress pen bang ner kep lo lapen APHLC pen bang di lo lapen ASDC pen bang ithom lo nasi lamang so nitum parti ki thom pen jalang pet pen si da jirendeng arat pan nitum mesen pen bang so kami klaim pi pan si nitum sikroi besar pen si singwai lin lo maka dipat nili ho ini nitum nomination last date ke file ni parti ke thom jalang pet moi sai pen bang ner kep APHLC pendang ki ASDC pendang thom tilkum kado kawe bangre khosik pen tilkum chisik ding lo stame ni tilkum pini ke manga bang ke lo le salo la party thom ke hai function tilkum kiklem thila sanon ke bang ye dan election bang la bang ke anu tin bang pu same sel horar ke ana same ke party thom chela per party ke hai function tilkum ASDC pendang si nin chisik ding kan la nin chisik lo jirikindeng pen something engti Karbi Anglong live Karbi lam kanarjan an sose kapachathang ponji aphan pura cultural affair saika matum pen patir pi ponsi aning kanwang setami Karbi lam kanarjan kachaparjan apen kepaklang atuma phan rangsina sarpo film award pi pon bomsi wang bomlo bonta Pening ing dengkep Rangsina Sarpo Film Award apen Rangsina Sarpo Folk Artist Award Surihinira Inkoraisia Hurabangke Atlet Alam Kanar Janaphan Best Film Award Surihinira Inkoraisi Anong I Kipi Pondera Jok Social Media Along Ki Ong Dungatung Ningkang Samse Jepaklang Aho kidamtang arkoi ni phai inkoraner kep arni tara langso Karbi People's Hall Singmir Jeng achataya long ing dengkep Rangsina Sarpo Film Award Piponlo Bonta nonjong amohor ka cheneba sai kideng bom mate rara thengno kapaklang pon kabe pin alam kanarjan atlet alam kanarjan phansi suri hinira inkore asianing kana bangki kelang minnai alam kanarjan phansi film review committee hinpen best film award anong I kipi pondera jok social media along KPLT asong pendanglok ki ong dung atum pen ningkang samse chepaklang pon Aho atlet laki raratum angbong maduta kilanglong avi Kopi ki pudam tong atlet puluni raratum kachinia bang maduta avilang Jongsi alam kanarjana mata rara thengnolong paklang pon belang pulote kupuson pensi bang so film aphan award kipi pon loma posi kamang hu alam the social media long jongpon News report Karbi Anglong live
MLA kilik nang kate bogbo majok Congress rachare songatum kachepa highway jiga phanpura non malom dode sangsepen mai ke padupon bomasonsi ni phaing kora sir cap arnile thotta rongjang phong lapen inglong sabor polling station along mai ke padodam KADCC amaipu AJD Minister Barim Khorsing Ingti kapin khada tengpen kinantang arkoi ni phai kora sir cap arni Korkanthi Mondol Congress Committee atum rongjang phong lapen Inglong Sabor Primary Congress Committee along an humri damsi amai kepadodam Inglong Sabor PCC amai phu head sing teron pen kachaphem phu amai along alohiaman pen KADCC Kongchunbang Sonjip teron Gurkha Chunbang Abarim MSC Chandra Tamang Hauraghat Assembly Youth Congress Committee amai phu Sarvin Inti Korkanthi Mondol Congress Committee amai phu Harsing Kro Kongchunbang Pranaswar Intia tum pendanglok penangan Kongres songjapiatum chetongdon Mayalong KADCC Kongchunbang Sonjip Teron lam kechaike non kechari bom BJP rachare asong lapen ke claim ke damatum raraphan ason scheme amendment raraphan kachongthui kachobai tangka kachong thandun loklo lasin non ke wangji MLA kilika hut Hauraghat LA alongta Congress aphan pahai fake nangpo Diphu Bokajan Lapen Wothat Langso LA along setame Kongresi Haipo Lapen Assam along setame Congress asongatum si Kecharia Jakong Bang Vek Puputa Terona Sangho Thanpong Itum District Congress pen da alangli Khorsing Tisar alangli President na ki pingkhat pen itum pini PCC tur da na ki humri na sipini da bangke longnia PCC da rong phare ma chetai long pini nitum nadak isi awareness program di glo ke pini lada penangan amuluk sitana setong donik lo la pen ASDC party pen sita pini lada Congress long na sipa ogdundo na sialang di tuhan dan itung churo lo asi pini along tin itum PCC tor long pini success isi theglong lo je penangan party atum itum Congress long nang mars dun asi pini alang itum penta itum kecethan ke cimun dolo je people lo pini pun ipal Congress handing se thepen ke bang bisa lang musi pulo je BJP tumta pulo SDC atau parti tumta pulo je Congress pen nakaptek ke nitum ke akhaune si Congress bang ke bang bek neng bisa lang dinum pulo athema BJP aphan ke kadu ke chini lo itum ka mai meeting sudah ningje lo je pini ke dinge self help group amendment si meeting nang kidun puji asi BJP atum bang ke dasik lang dak lo je mai meeting ke lake खाली ला सेल्फ हेल्प ग्रुप अमेन पेंसी BJP program ai ke pas success pon lo asi tumi diketa denga long tas kita tahu ada isi rally maha rally harakat rally yang kan pas harakat rally Dokmoka pen semsing ingti karbiang long lai Pini Adap Abirta ki laponsi kangtoniglo domi thangmi arni kimi